Image Paodam Ming Taiba Quai Punamapu Hanbada Ketime Monindro Taram Noxari. Nasigi Maruiba Pau Tangal Bazada IED Amapokai Todokta Military Sokley Katsing District Cycle Patrol Unit Miami Seba Torokpati Ama Park Torum Panto Cray Amasung Masing Downaba Delhi Police Personnel Singna Lambi Tinguna Protest at a cray. Haujik ngasigi mapungoi pau amuk lobirasi ngasi ayuk pung 8 minute kulom tabada thangal bazar gi sani mandir manakta leiba radha store haina khangnaba grocery dukan mamangi phatta haudi marakta masak khangdaba singna plan tawraga thumlamba IED ama pokhai badagi Imphal West Additional SP Ops Lamabam Amarjit Singha yauna police official manga mitam ama soklei Soglaba Atay police official Singadudi City Police ki ASI Ningthongzam Ibotombi Amadi CDO Imphal Unit ki SI Thongam Deban CDO Imphal West ki ASI Khoraijam Boni Tares Suba IRV ki Haujikna Imphal West ki CDO de attest tawduna liba Additional SP Amarjit ki escort ne Mitcham Maduna Pangai Nepali dagi Krishna Gurung Kawi Hairi Tawdok asigi mafam maduda bomb mamba posak ama leire haiba khangbadagi police na miyo amata changhandana bomb expert lakpa ngairi ngaida khangawdana pokai rakkibani khamduna leiba gari ani pumtoi toi khre police na bomb leire khangbadagi mafam maduda achat ok thinglamdrabadi micham kaya aso apan nanglamba yai bomb expert kangbu adu pokai khra matung phawba lakkide hairi Togdok Tokpom da Chief Minister N. Birenjauna DGP Alam Khoktina Yangsila Matung Raj Medicity da Chatuna Asok Pasing Yangsinki. Chief Minister na Fongdok Kibada Asigumba Togdok Asi Matam Koina Sahi Ani Makhairom Tok Kidra Matung Tolak Kiba Asi Laibak Tibani. Bom Pokai Kibadu Security Asoiba Labra Haiba Yangsingani. Senaba Singh Matakta Chapchana Tabak Lakwatani Miamnasu Mateng Pangbiu. Kind of things take place. Because they are doing it from the hidden areas. I also are having a little bit doubtful of little bit severity of last year's there. So I would reckon up. I would reckon up the proper check not to have occur again this kind of incident. Togdogasi handakta telepathy da thangjanamita bomb pokaiduna BSF ahum sohon khara matungda ani subo ina thokebani Togdog asiga mari lainana Imphal West police na case ama register tawkhrai telepathy amadi thangal bazar thokiba asi miyam yamna chauna tinba mafam singda thokebani Togdog sing asigi paw piba amadi masak maming takpa ngamba miyoida lupa lakh amagi reward pigeni hainasu Manipur Police Department gi Public Relation Officer na thadorpa cherol da hairi loinana SP Imphal iski mobile number 9862067893 SP Imphal West 9612759705 OC CDO Imphal East 9612181845 OC CDO Imphal West ki 9856136200 da pau pinabasu PRO gi cherol da khangali Nasidagi Hoduna, Tasiki Taramari forward Tagadaba, Directorate of Handloom and the Textile Sinba Monitex 2019 edition Nasi Lamboy Kunang Kongdaleba Manipur Trade and Expo Center, the Manipuri Governor Dr. Nazma A. Heptulan Auto Kray. Thorumga Mari Lena Governor Manipuri Handloom Amasung Textile Lamda Manipur Asi Choktok Saningai Nihaiba Wapam Kaya Pongdoki. Hogdokpagi Thorumga Mari Lena Art and Culture Minister L. Jayant Kumar Fongdo Kibada
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ ꯃꯔꯤ ꯆꯪꯂꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯦꯟ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯂꯦꯕꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯦꯕꯔ ꯃꯁꯥꯅ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯗꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ऑर्गेनाइजेशन तौनबसु लेंगाना सेम सारी मरम अदुना स्टेट असि रिसोर्स लेटबा लाइरबा स्टेट नि हाइदुना लेमना लेथोकपगी हैनबी थादोक्तुना अखोई ओइजबा पोलम कया पुथोक्तुना मपानदा थादोकना होनरसि अमरमदा हौजिक लेरिबा लेंगाक असिनसु थबक्ति सुनिंगबा सेलदि लेजदबा मियोय कयागी चिंगनबा दु कौहन्नबगिदमक तोंगान तोंगानबा स्कीम कया हौदोखरे मसिग मनुंगदा स्टार्टअप स्कीम कया मियामदा कानबा फंगनखरे मसीद नतना हौजिक लेरिबा मनी टैक्स असिसु थबक फंगदबसिंगी थबक पीनबा अचौबा प्रोजेक्ट अमनी मरम अदुना लमदम असि रिसोर्स लेटी लाइरबनी हाइदुना युमगी काचिन अमदा थबक सुदना लेमना लेथोकपगी हैनबी तोक्लसी अखोई थबक सुनबा मांगलोमदा चंगसिन मथौ तारे हौजिकी मतम असिदी मांगलोमदा चंगसिनगद मतमनी हाइकी पोरोमपाट की डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स की पंचायत भवन नगसी ईस्ट लेट अंगनवाड़ी सेंटर अमा हांगदोखरे तौरमदुदा राज्य सभा की एमपी के भवानंदना हाइकी सेंटर अमसुंग मणिपुर लेंगांगना मियाम काननबगिदमक्ता पिथरलिबा स्कीम कया अखोइना लौबा हैबा मथौ ताई स्कीम सिंग असि कानबसिंग खंगलबसु मदु लौबा हैत्रबदी अखोइगी मांगजबनी ngasi hangdokliba East Let Anganwadi Center asisu lowba haitaduna matam yamna hokhrabagi tungda amaga tanar matung loroktuna ngasidi hangdok lei Manipur amadi India da leiba miyamna mafam amadagi amada chatnaba honabada aduki matik awaba mayoknarami adubu haujikti technology gi mapana line chatpa youningba mafamda yowba ngamle East Let की मतेंगना अंगांग सिंगदा तंबीबदा अमदी टेक्नोलॉजी की खोंगजेलदा यावनबा होनबदा अचौबा थौदांग ओइरगनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हौदोखिबा न्यू इंडिया की मतेंगना लमदम असिगी लेपाक असिगी मियाम चौखटपा मी अममम ओइबा ngamli प्राइम मिनिस्टर की मंगला नदुना अखोई हौजिक चौखटपा अमदी अतोपा लेपाक सिंगा मिमानबा ngambagi lamjel yangkhalakli मरम अदुना प्राइम मिनिस्टर की स्कीम सिंग मनुंगदा ईस्ट लेट अंगनवाड़ी सेंटर असि हांगदोकपनी मसिन आंगांग सिंग लाइरिक तंबीबदा अमदी टेक्नोलॉजी की लमदा मांगल थाना चौखटपा ngamaлагani haina मान मखा ताना फोंगदोकी थौरमदुदा इम्फाल ईस्ट की डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर रंगीता बली वाइखोम इम्फाल ईस्ट जिला परिषद की अध्यक्षा पी बिमोला देवी सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर nganगom उत्तम सिंहा अमसुंग कैराव बिट्रा की CDPO सापम मेधा सरुक याकी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट साइकिल पेट्रोल यूनिट ना मियाम की सेवा तौरक सही अमा मपुंग फारक पगी थौरम ngasi कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस SP कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथोखरे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के सीनियर सिटीजन्स म्युनिसिपल काउंसिल नगर पंचायत अमदी लनागी लुप सिंगी लुचिंगबा कयाना सरुक याखी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस साइकिल पेट्रोल यूनिट असिना साइकिल थौदुना लेरक खुलक फाउदुना लाकपसिना पुलिस स्टेशन ताना चटुना वकटप ngamjadaba kaya amasu wakat chaduna पुलिस की मतेंग फंगबसु ngamjare मसिमा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की SP विक्टोरिया येंखोमना होनबिबगी अचौबा कानबा अदु मियामना फंगबनी हाइना फोंदोकनखी थौरमगी मतंगदा विक्टोरिया येंखोम SP कक्सिंगना साइकिल पेट्रोल यूनिट हौदोखिबगी मतंगदा पलदुन हाई पुलिस अमसुंग मियामगा लेनबा मरी असि हेना फगनबा पांदम थमदुना मणिपुर इहान हानबु ओइना पुलिस पेट्रोल यूनिट असि कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट हौदोखिबनी पुलिस की थबक थोरम पांगथोकपदा मनुंग हंजिनबा गाड़ी चंगबा याद मफम सिंगदा साइकिल पेट्रोल यूनिट की साइकिल थौबा पर्सनल सिंगना चंगसिनदुना मफमदुदा थोकलिबा मियामगी थौदोक वाथोकसिंग खंगदोकपा अमसुंग मधु पुलिसना मतेंग पांगनबगी हेना खुदुंग चाबा पुरकनबा होनबनी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की DC ओरंबा नैलेन थांग टेलेना अचौबा मतेंग पांगबिरकपा अमदी तोंगान लनागी मियोय सिंगना मतेंग पांगबिरकतुना साइकिल असि लेदुना हौदोरपनी मतममदा मियामना पुलिस उबदा अकीबा हैनदबा कया फौरंबादु तपना कोखरे साइकिल पुलिस पेट्रोल यूनिट असिना ngасidi पुलिस अमदी मियामगा अनिगी मरक्ता हेना नक्सिनबा मरी पुरकपा ngamle हाइकी SP विक्टोरिया न मखा तारदुन हाई कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना लॉ एंड ऑर्डर
ngakpada hena mating oinaba school college hostel hospital lalol itik tauri biriba dukan singda closed circuit television CCTV camera sing panbiu district asigi maru oiriba kaithel area gi lambi junction singda closed circuit television CCTV camera sing panna honabada local urban body sing NGO singnasu mating pangbiu tangdu leitaba district ama puraknaba honabada punamaki achawa mating mathau tai haiki Thormaduga mari lenana Kaksing district ki Kunuda da nauna hangdok kiba sora outpost sizinaba cycle su SP Kaksing Victoria Yengkhomna lamthaki amadi handa Kaksing district police na lagaw khorumbadagi phagalaba lagaw maru amadi polam singsu miya mamangda putoktun utki ngasigi Thormaduda Kaksing district ki police station sing OC sing outpost singi post commander singsu sarugya ki Wangjing Lamding Municipal na Kuanba Mapamda Leiba Wakalon Manaba Mui Kuntrana Sahi Asigi Haukiba July Kunipandagi Go Clean Haiba Mission Amagalona Wangjing Lamding Kulgi Akoibada Luba Nanbi campaign Chatarakpa Nasinimit Sama Surak Pagalona 100 days celebration gi thorum IRDEO office Wangjing da Pangthokre members singna nungti nimit khudingi ayuk ki pung taruk tagi teret fawba Kullasigi Wangjing Kaithel District Sports Complex Amadi National Highway gi Naget Jauna Miam Tinba Mafam Singda Lairiba Pataba Polam Sing voluntary oina Sengdok Lakpa Nimit Chama Parak Paga Loinana Pangthok Kiba Thorum Aduda Go Clean Wangjing Lamdingi President and Rajiv Kumar member Punumapu Apen Pongdok Paga Loinana Akanaba member Anida Khodol Sing Piduna Pung Thagat K President Rajiv Kumar na Fungdolakpada Akoibagi Pibam Pagat Hansi Taru Tanana Thamsi Haiba Pandamda Missinasi Hogdokpani Aikoigi Imai Nana Thamning Bagum Akoibagi Pibam Su Nana Thamsi Haiba Pauzel Asi Miam the Piba Ngamnabagi Damak Taurangsi Paket Pani Nasi Paubda Mission Asigi Makada Plastic Bottle Kaya Kongot Pangam Kray Kongolaba Plastic Sing Asi Apaba Lambi Amada Sijinanaba Taurang Tauri Mission asi makhat tana leptana chathakigani Wangjing Lamding da asi gumlaba mission asi packet pagum atai mapam kaya da su packet naraktuna taru tananba Manipur ama oina hona minasi haina Rajiv Kumar na phongdoraki mission ji manung wi nung go artadi akoina isai sagi thabak am chinjaba lejar ga su isai sagi oza gi magi profession magi jata lejar ga su no magi yu mata gi pung taruk tagina pung taret haibadi 1 hour gi matam se katang wen kai thoga mayam gi oba value da kana gada ba podama akoina sit pa seng ba se akoina kai bangoi ba kaim yaudana akoi ba nalan je na koi sengjabani kongban sengba adigi sumji sit pa akoi kaim tangoi ba lete aduna akoi ba se hojik trauna hai pa na le Wangjing municipality ga Wangjing Lamding gi municipality areas na kon ba jaga se akoi yana targeted area Mamang Tha Gitang Kulumdoida Rohingya Muslim Muhammad Fayaz Ahmad Saini Putaret Apokpa Muhammad Sahid Ahmad Rakhine State Myanmar dagi Miyasi Myanmar da Kusunabada Certificate of Identity CI Yorum Dabana Myanmar na low haiba yadan lerakpa Rohingya Muslim adu Certificate of Identity Yoro Matung ngasi Myanmar Authority da Kusunakhrei Indo Myanmar Friendship Bridge Mayada Leiba Myanmar gi Immigration Office da Pangtok Kiba Kusunabadu da More Police ki Immigration Officer Megavarna Amadi Rasan Police Yauki Imphal More Lambigi Tenopal Village da Leiba 12 Assam Rifles na ngarang ayuk pung mapan makai taba aduaida Imphal dagi More tamna changlakpa gari ama check taubada Manta Re amadi Mobula Re ngagi Drive Gills Yorumbadagi Mayang Mayum Hussein Sekuntaret Apokpa Mayang Mayum Islamuddin Semajin Kuno Konomadagi Muya Sigi Konana Fare Hairi Faraba Dried Gills Adu Kilogram Cham Humdra Romgi Wagani Hairi Loinana Malami Ketila Lupa Lak Tara Taret Isminyankai Romgi Wagani Hairi Faro Port Amadi Muyadu Ngarang Athengbada Custom Preventive Force Moreda Kosinakre Hairi Child Care of Believer Church ki Mijing Makhada Leiba Bridge of Hope More Project na ngasi office asi conference hall da angang cham tarukta school bags yanthokpagi thorum ama pangthokre ngasi More ward number 2 da pangthokkiba thorum da KBS Maniam
Principal Netaji Memorial English High School More, Thangboy Dr. Colvin Academy More Accountant Amadi, Segaulian Chongloi Breeze of Hope ki Project Coordinator na Maru Oiba Musing Oiki. Nasigi Thorum Maduga Mari Lenana, Breeze of Hope ki Social Worker, Noreng Sotena Paumising the Pongdo Kibada, Nasi School Back Yantok Liba Asi, Believer Church ki, Mijing Makada later Lyra, Angang Singda, Notebook, Pencil Chingba, Breeze of Hope na Mating Pangduna Lakli Amadi, Hope Asigi Makada, Angang Kayada, Tucson na Singbasu, Takpi Tambiri Haina Pongdoraki. Medical Directorate ki Makhada Leiba College of Nursing ki Nipan Sub Foundation Day amasung first year BSc Nursing ki Mairo Singh Wasak Global Thorum ama Lampel Pat Leiba College asida pangtok krei. Thorumaduda athoy mithung len oina saruk yakhiba Manipur Sarkar ki Health Minister Alexander Kumar Singh na phongdok kibada state asida leiriba sarkar asina atenba matam gi manungda haksel gi lamda aheno miyeng changduna ching amasung tam gi mafam kayada haksel gi khudong chaba piba ngamle Ana Layangi Sinpamda Tabak Toriba, Doctor Amasung Nursna, Miam Apaba Mari Tamduna, Nungsi Tanana, Leminaba Honasi. Karigumba Maram Amada, Ana Bagib, Kambu Amasung Doctor Singi Marakta, Toning the Batodok, Tolibasi, Labak Tibani. Doctor Amasung Miam Marakta, Apaba Mari Tambada, Doctor Singna, Achoba Togdang, Logadabani. Bharat Sarkar amasung IM gi Santi gi waroi sinda Manipuri apun masaktam kaibi yaroi haina kokomi na sangsilagba khongjang gi saruk ama oina ngasi su naharup awang lekai da mera paibi singna wakan mi pam duna protest tawkrei harau ro da su khundrapum kendra gi MLA Lokesor yauna lamdam adu gi miam na wakan mi pam ki singjamai thongkong chekon major khul da su wakan mi pam duna protest tawki major khul gi mi pam da saruk yakhiba uirei paumi na phongdo khibada IM Amadi Bharat Sarkar Yuarina, Manipur Tangdu Laita Handre, Santi Lehendre, Apaba Wari Sabiu, Lepak Kainabo Sabiganu, Wakai Pamde, Manipur Kaiba Pamde Haiki. Mission for Integrated Development of Horticulture MIDH 2019-2020 Gi Makada, Kaksing Kuman Farmers Association Senduna, Rabi Lorokta Thanam Gadaba Manama Singi Maru Sing Yantok Pagi Thorum Ama Ngasi Kaksing District ki Kaksing Kumandal Pantokre Thorumaduda N Premananda Mission Director MIDH Horticulture and Soil Conservation Manipur Athoy Mitung KSIS Nimachan President Kaksing Kuman Farmers Association Thorumapu KSIS Nabakishore District Officer Thobal Horticulture and Soil Conservation Navachandra Agriculture Officer Thobal amasung Y Joy Kumar Social Worker na akana mithung sing oina sarugya ki ngasi ahan bagi oina lomi humpu tareta Rabi Lorota Thananaba Hawai Mangal Maru Sing Yantok ki ngasi Jiribam Municipal Council Jiribam na Manipur da ahan bo oina sanitary napkin vending machine sing Jiribam gi school amadi public toilet sing da install tawkre amadi sanitary napkin incinerator amasu JMC gi chairperson S Santi Devina inaugurate tawkre ngasi install tawraba ga asiga mari lena JMC gi executive officer M Surjana Paumi sing da phungdo khibada JMC na Swachh Bharat Mission gi manung channa handaki ningol chakauba siga mari lena ningol sing khudol oina sanitary napkin vending machine asi public toilet amadi JMC gi manung channa leiba co educational school amadi nupi khakta tamba school kharada install tawkhre haiki makata na phungdo khibada sajin nakraba sanitary napkin sing adu mapanda langthokpa yadaba Nina napkin sing adu mai thadok nabagi damak sanitary napkin incinerator amasu inauguration tawkre haina phongdoki Delhi Police Headquarters ki mamangda policeman nipa amasung nupi lising kayana Save the Saviors thaba placard sing paiduna CP Saib samne ao haina loksin kre National Capital ki khwaidi chinba lambi amabusu thingduna thamki Thangjanimita police amasung ukil singi marakta phuna khiba thogdo ama 30,000 court complex thoki thokriba hingsa gi thogdo adugi maramda report ama Union Home Ministry da picket khare thangja amasung ningthau ka banimita policeman amadi ukil singi marakta phuna chaina thokra matungda hai
हायर पुलिस ऑफिसर सिंगना मखोइबु प्रोटेक्शन पीबीदे हाइना खोइसाउनरबा पुलिसमैन लिसिंग कयाना प्रोटेस्ट चटखिबनी मखोइना पॉइंट 10 की डिमांड सु तानखी पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट सेमगदबनी हाइकी थांगजदा थोखिबा थौदोक अदुदा पुलिस कुन अमदी उकिल निपान असोपा नंखी निंथौ काबदना उकिल कांगलुप अमना पुलिसमैन अमबु कुपांगना थादुन एटेक सतकी हाइरी 30,000 कोर्ट कॉम्प्लेक्स थोखिबा थौदोक अदुबु यारिंगदब फोंदोक्तना बार एसोसिएशन ना नोमी ओइबा स्ट्राइक कौखी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरमैन मन कुमार मिश्रा ने उकिल सिंह थबक तौब हौनब अपील तौखी बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI की दमक कोर्ट कारखिबा मोहित माथु नदी पुलिस ना मखोइबु मिफत ओइना उले हाइकी इंडियन पुलिस सर्विस ना दिल्ली पुलिस पु सगटुना हाइखिबदा लेपाक असिदा पुलिस ना सॉलिडारिटी की दमक लेबली ओइनिबा मियोय ओइसनु आइन थुआइबदी यानिंगदे हाइकी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाउ अमु हना पिजरी थांगाल बाजार दा IED अमा पोखाइबगी थौदोक्ता मियोय तरुक सोगले कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट साइकिल पेट्रोल यूनियन मियामगी सेवा तौरपा सही अमा फारकपगी थौरम पांगथोखरे अमसुंग मसिंग यानबा दिल्ली पुलिस की पर्सनल सिंगना लंबी थिंगदुना प्रोटेस्ट चथखरे ngasi gi damak ta di image paudam pijaba matang ase losinjari miam amu khana khurumjari